ki paitba nong song snong jang ki ar phau ar tli ki snong ha khapot ka jela block 2 ki badang don hapadang ka saskular penne jingsung ne ka status ko kimtre menjur satya bakin hap shapo ka jela Assam ha ka jingle jure bamenta ka sngi ka ar phau tarik ulaber da ka seng Confederation of Ribhoi People lane ka kom layo banyakren bat ki katu kat ningut ki paitba kentup nadu ki nong sensar jong ka right nong tung khairim sim shem hakaba ki te ki nong sensar right bat ki paitba nong song snong ki lapen paw hakmat ka te ka seng bakim hun satya bansha sensar ka Assam habala tip shai krar bakite ki jaka nadu kulong kuma ki ha papo ka hima khasi ka ba hadu menta menne ki dangdai hapo ka sensar khadar ka hima khairim te ali ngini ngap ka ei bakite ki nong yelam ka right ki nong yelam snong ki nong song snong bat kumju nong yelam ka te ka seng Confederation of Ribhoi People ki don ban ong. Oh iya kata di senong kasih juga ngintip loh deh. Tabak bon perngat dia kata ber arteli senong kata enggak ini basong sa ngintip teh. Hakano ka banta. Lada long kumaong da pustun tensong hak bayde na banta banat no kini gisenong ki arteli siapo Assam. Ladi mau tu MLA jongga mahati konstituensi. Nunduk buan mau tu di kilas non yang ide jongga mahati. Unde tu MLA jongga punus lalu. Ade mani MLA jongga mahati. Lada unde kumu MLA juga mati kumu bandiklar mau usong sate kat bangi usong sini ka konsumsi juga mati tak kumu diklar mau nanti bejani kan lada mau kan MLA jadi wana kalian juga ba urai mu ka jinsim juga ya negara ni peneran juri ru negara ru kalian kan ni ka benta katin katilik ni satu bah kuno ngi kuat bangi rum spok Meghalaya oh spok Assam na ni ka jingkuat ka jungi bangi kuat be spok Meghalaya itu saja kan lada mangi lada kumoong Deputy Chief Minister jungi pa pustun tensong ba yakini ke jaka ke arpo arteli kisnong ba unrung no spok ka Assam rengi menta lada unlum no lada subhan nuksan lada MLA jungi badan buram menta bangila Punjab na kapok mahati konstitusi iba cas menta kumani yesimi ni jikli increment ba lada Deputy Chief Minister undi clear yengi ban phan sa Assam ni ne kalian jong kini bro arp kisnong ke ba arp kisnong ni nemi pa da ni lesong ngimbang sete bungi lesong pos sekretariat kata ke jing pembek buat kalian jong ngi lesong na bro ki arp kisnong la pembek ban lada pa ngi lesong pos sekretariat lada kini ka face ka baar pembek yu put Assam lada ki ong bakane ka block 2 ka ngat cha Assam ka mot philaya rai na kalian ki arp kisnong ban nemi pa ba ban ni lesong nte ni hab mamaki ban ba klit na dong sedong kumbangi la mangi ma iru ne hab ban penbiang ini jadi dong kam jungi da Facebook da pengat no Sarkar Meghalaya sa Assam so gumna da is kuat sa Meghalaya sa kuat sa Assam da siya nang ni kuat bende sa Meghalaya ni kuat bende sa Assam kuat sa Meghalaya sa jadi kuat de Meghalaya ke semua kuat kuat sa Meghalaya ini kita kah kita dia dan ini kita dia register sa Assam ni Meghalaya kita yang Bahar ini jaka basong ini jaka lejong. Dia register yo. Dia register ini jaka hak Sarkar na. Don rangi sini. Don ma. Sesong tum don ba tum putra ya fisa. Nongsim khajna ini ta don ra. Ta don surem suatu sini. Don basim. Ta don sura. Te gemut ki pajba ang ni ki kwa bandon sa Meghalaya Ini pun kasi na pun gue jadi benda usang. Ini dari pun kasi. Kanoyin kasi ni umma. Ini polisi Rapuna try. Rapuying duna di kasi. Tanggung orang bersama jirang-jirang dah. Kemudian ane kini ke baru kasi usang ni ke tebut sekolah Meghalaya. Kemudian kini election ada dengan tebut. Tebut Meghalaya. Saya ada kerjaan Kristen ni. Alhamdulillah hak dosa. Militer dosa. Nangi militer dosa. Baru dia dan buat Meghalaya kan. Subuh lada Sarkar Meghalaya kan nama bisa begini sekarang angat saya sang penilai umna. Kata tetap ke Sarkar kan tetap Belum bisa kan juga filmnya kerana. Kata bangsa ini apa ki marbunyi kuat state kuat Meghalaya mah. Bisa nang ni besok benda jingle Shillong na besok benda.
Suki Shillong mo. Suk selong. Jawa Nomor sewa kaktir nanti bro. Ya, suku ketian dong mo. Rasam sini. Pisah nang ni. Piatip ya katu kejengong jong deputy chief minister ba presiden dan song bag tege art partli kisnong gilangat sa Assam. Chú yes ngau hi mun malah. Yo ngom ma. YouTube thì Yu i dang YouTube kan. Pia pedang ya katu. em lạ pedang thì cái chỗ tu được thì cũng Pi mela ban pedang. qua itu ban hap sini asam. Pi pai ba nang ni long kim kwa ra bangat sa Assam. La tikna. Kwa bi bandon spo Meghalaya kan. Kwa begini ki pajba ki bedon hang ne po umat laper baro ki kwa bedon si Meghalaya. Re ketu ko jingkran jong ba preston dan song social media pimla raban pedang. Pedang. Cuba lah dah sarkar Meghalaya kan pengat jubor je pi ban penuhun yu tu chief minister ka Assam benong bla pen pot dah sarkar Meghalaya ngiat de pisia sa Assam ni le umno. Nyab ka dalam ka balak nyab ban percaya. Haban persia. Pin haban yakhi pai ba be kan. Pik mentah ke bapi syong gum ni kam judan ra jing ya penthut nagalang ni prano sing demo. Kam dan ra huri ura syong sup syong san bet. Gini ki jingkrong pisa nagalang ki purit Assam ne ki forest Assam nagam ta kini nong rabi ka judan Kadon hi kumun sunsar. si krong pisa kini ki forest Asyong kapu tharai dapat district council tharai ki. district council jong ka forest Assam kan. Na Meghalaya tum dan ra Don. Baru ke jinglum pisan hasane ta kade ben naga sarkar Assam naga Karbi Anglong Autonomous District Council ketu ke lum ben ki pajba kan naga Meghalaya tam judan belum sama Adon berpersai kum ni. Na kebenta ketu ko notification jong snam khat khandai spa riu puwe ke boong ba bala penhap syaka mikir hil anot syar atau mos diskonsil kilong kumni teka bamut ba kidai hok sisya kita ki blok tu teki lapan hap biaka syapoka mikir hil anot syar atau mos diskonsil tepat ngamut ban persai kumni Kato ka notification hi kam kedau bagi kani ke senong umat laper madan uang sabuda catalong kalahap apa ketuka notification. Te kumbala ong de ba prustun bakini ki arteli ka ki senong ki lahap apa Assam de kemut ba kadai ka cingkren kelumar namar ba habangile pej bah wat kini kisang halang dapok karbi ro ki kubur ya ketuka notification ke bela thok bej yam let tu khen ka bahab bej hapo cingka hulu de wat kini kisang halang dapok karbi ro ki yang halo tu kunurim baka de udai uta uput usam bola penhap sapoka mikir hil anot kesyar atau masih konsul hak itu kisnem ki bomenswa kumagi tip kutu kat lai tarik April sung snem kat knespa santuway te kumta terter habangi pej pat kum kat kum ki kot kislapat karai nong tung gabalong hi hadu mentamen ne jaga mud begitu ki pu seli kisnong ki hab ya porai nong tung kampat kap syakataka notification hak itu ki snem ki bomenswa ke long na kaliang chonga kum presiden chong kan ke sensuk orang ba snong u balabat ki phutuli ki snam te habang I pat ikatu kecingkran chong u ba presiden kum khli chong ka ngachela u ba deputy chief minister ko mut ba ngai long bit ken ikatu kecingkran kan ke cikang tip ba ngi kwa ba ka sarkar baro arhi Assam bat Meghalaya kin pen be syano ikan ke cika ban ngidap kermen ru ba kani kicing pun baik kan long no hakini ki khendiat banai ki ba ngidon menta hadin ba ngilai I ba kani ke sarkar ke batmai kalawan biang menta usnem arcar apulai tekin sim ba kanin kumbang ala kren do port kumen swa ba kitu kisnem ki ba adep ke bongong ba
Ka surkar ka batmai inda kalawan kan bu ba ye kan ke kam sa teng ba ki dewan sim swai kan ke kam ban pen ba no ikan. Jangan tengah pediang ye katu kucing ong chung uli putih cimin star ba kini ki arpa arteli ki hab po asam. Bat rengkat bat ki arpu arteli ki rong ngut ki rong ba snong bat ki arpu arteli ki snong hi ki berna hapo kanika ire hi kim pediang ki pa ba barok kim pediang. Ngan obong ye kicing don kiwi pat kicaj benriu. Kicaj benriu ki la bandon kiwi pat kicaj benriu wat asor long ki bon kicaj benriu ki berdan hate te kamut ba kin ha pa hiban ko ngu ika ik bala pen bait daki artli ke surkar. Ka ik beri ban le na ka ban ta kiwi pat kicaj benriu ngin le hi kumta. Te ngimut pat man ong ba kini ki arpu artli ki snong kin knyat no yang i sapo ka cela asam. Te lada ke surkar kan bakla pat na lor sungkan ka kat kum kan itu kan notification ingin omikron su ya kata ka blok tu ko lapan ham do ko por kom swa ki kwa ban keren be tangi kan ki arpu arteli ki snong ki badang dei hok ka bahap apa ka ranong tung bat ki dei hok ru ka anong kenti jong ka ri khasi sentia nang sudon banong tangkatang ngam don e banong sibun ngaken tu yek sarkar bakan sim kiai kan kam bat ba kenang ba upai banong susnong unom klumar su nanis kman Nomor kumbakas sorkar kepala yalam na do ki u ka snem kepala demno ke kabamut pamentang i ba kini ka cuk sorkar kawan kat kum singkular cungki ge dewan pendepno kini ki kendiat mana ki bangsa wan ngadon tengah tang ka singkran na komenta cuk kani ka isu ko bengidon labon telik snem kulai sibo ka jing kran jing ka ka ba pakla sisa dengan jawab sene Nrai ubak perston utip mo sene ka jaka jungi. Hadu kanai ngisem jenjar, ngisem ranot. Bad hapadeng kajing sensar sinong jungi. Sene kat bala kat baya ngi penbet penbiang ya kipai ba nong chung sinong nong chung tau u kunthai kunna Henry hadu ki kam ki jamro ngidang don sipo mikhelia. Hoi kajing kren jung ba perston ngaprem jur sisa walada kajing sencar kajing khadar jongi ki sinong ngi sane po bordar ngidei ka sinong jongi kadei ka sinong ke bapaka sapo meghalia ngi sane ngidang thabut be daki peusnem ar phola peusnem ngadang kan mau ime ipa itu nang daka bemen bedot jongi kidang thabut sepo mikhelia kilalap mo kajing thabut jongi sane ki arpho artale ki snong upuston utip ngithap sepo ngithabut sepo asam ngitengam ju thap but sepo asam ngithap but be sepo mikhelia henre hadu ke skim ro ngiyo da pam mikhelia hadu ke ege ro ngiyo da pam mikhelia ka snong jongi ro kane ka snong trairi jongi kabadai kabadon kamau kading motuleng moskut bidang don dadu hentai balai upadia utlet klem ciang utip kajing sisa once sana sinong jongi once ban page mau ciang mau churu jongi balong komno mau jong dikharne mau jong kasine dei mau jong kasi ngi senchar ngi pen i dagi khmat ngi pen i dagi reti store sokawai ngakarpat pihap ban pensai ya kane ka bodar jengi ka sinong jengi ba kahap sa samne kahap sapo makhelane lada tikna song haka jing jobab jakpi wan sa sinong jengi wan kren wan ya kendu yangi kiraba sinong hamal kadong-kadong ki bodar Kajing keren bakala jong tip ya kajing sisa. Ndadu meneng ala ong ba kumbu beriu ula bandon keduna ke bakala. Henry ngin ya teu yu ngin le komno ngim nang ban le Henry ka dei kajing keren bakala. Kitu ki senong ki ha ka rai nang tung hima khairim ribhoi district east khasi hill Meghalaya katkum ki letterhead katkum ki sil ki kot ki sla jong ki. Bat ki beriu jongi baro ha gitu ki sinong baro arpo arteli ki kwa bandon ha Meghalaya
bat kumma kalong manta ngi burom ya kari boy district kala yarap yang iban penyo ya ki api ki kismat ka di ration card ki jingdon kam baro NRGS baro ka jing mantoy hakite ki sinong deida makalaya Tekatu ka jing keren jong protun tensong deputy chief minister kadai ka jing bakalanga na kalyang karai layab la imru ngimmon bangin hab sa asam kum makalong ngi don kirang ba chinong kisenju kurang ba chinong kiba karshan yang ngi kawai ka jingmot kawai kalanti babara kine ki chinong ngi kwa ba chama kalaya ngim menjur lada wan kano ka jing penbej ba ban penhab yang ngi asam ngi ngimmon ngim pediang daliliru te nakaliang jonga ha ke biya de bat kate ka bordar khublai sibun ya kajing keli jongki boong ba ngimpala ban ong Meghalaya lane Assam kadai ka taka dispute ka bigi ong kadai ka bordar ka ba nang tairu ki bri jongi ki yo ka jingerap nang neru ka mga ong mane bon ki jingerap ka bigi ya te kajing ong ba pertun sa kisin ong kadai kajing keren bakala kahat udi putih chief minister haba gadang don kata kajing penbei put balai ula ban keren kelumar hakajing saudi ban ab ya kata kajing penbei ke te nakaliang jonga ngam don kentien ban ong sibun ba ngadon kajing kermen ba ha kata kajing ya penbei kumba namar ngila yasong bunsin haki regional committee gila khorya sunduk rong ba chinong bat kila don ka jingkular baki arpo ar teligi chinong kin yale kat bala ban punwan sya Meghalaya kum gwe ni sang balang na por boy district balalong trai sya kum kinoilam sang balang na por boy ngisngo khash kadaya yakne ke jing penbej put penbej sam jong ka sarkar kabade haraj nong tung nisha ka jaka kade haraj nong tung kumde de ta block 2 hoy ki khot block 2 ya haraj nong tung kabahab aha ka hi khairim sim shim andre ka ga bangis ngo ban balengi haban ti bne adu kan ne kum kinang lam sang balang balengi haban ti bne adu kan ne namar bang haban ti bne ka daw golong ba hadin ba deputy chief minister ba preston tensong ilet chate yong ba kite ki arpo artli kisnong ki langat chapo Assam de na kata daw sha bakan wan ka jing penbej put penbej sam mentah ka wat ka baar te ngi kwa banti bnya bai gane ngilaya iru nadu na ground level nadu ki pai ba nong snong ngila let ben visit house to house door to door ban slok ya ki nong snong te nadu umat laper ter jatalong ter chadu sya apa moseldeng ngalaj ben selok ni kendu teman ki kro ki bla slamba ki besong hang tai nglayo ben ye discuss bat ki mo ter hang tu nglayo ben ye discuss ki rang ba snong ki senjuk rang ba snong nang ta ki usim jong te karat nong tung nglayo ben ye kran sibun gege bat nginot benong ba kate ki jaka ka bahab ran nong tung ka ba sispa na sispa kadai bet ke bahap spo Riboy district ke bahap apo ke Jela Meghalaya ke bahap apo ke Khairim Simship kata gare ke basai te hanre nga solngo ba ke jong badu preston deputy chief minister ba ki arpo artli kisnong kilangan no Assam kate dalelei kum ka sengimla ban priang bat ki paiba ki besong hangte habang alej ban slok eki haki yingi jongki ki ong ba dalelei ngim ko ban lecha Assam namar bangi dei brio ki budan ka epic Meghalaya ki kot ki slah po Meghalaya nangta ki jaka puta ki jongi la register se Meghalaya ki skim sarkar ru kumbagi NR ki MG NRG ki PMAYG nangta ki JJM ki skim ki don ni ki bagi bun mangyo na Meghalaya hi tenre na sarkar Assam ngiyo teng ke surak ki pen ki yele be ke sarkar Assam ban ai surak hang ba kinyo ban kapshore kite jaka reina kaliang upai ba hi khasi jongi hite dalile umkwa ban le Assam tenga kerparu ya ke sarkar Meghalaya
balai pin sungyat jubor ki breu lejong sipo Assam kata kadai bangabu ke jingkli ya Deputy Chief Minister Snobha Shwab pin pinbe ikini ki put kisam lum yu paiba blok apo right nong tung lum girang ba shnong lum ki sim lum ki paiba shim ya garai naki umdai ba phi phin rai nang teina po sekretariat ba phin shukran hai po ki social media ba phin shukran kat ka baman rei paiba ba pli hang tei long lang kenya kata gare ki jingsngau jingi ba ngi kerpat ek sarkar Meghalaya ba kan lum yu paiba wat sangap big te ki Nepali ki basong tei hoi kidan ki wei ki jaj benre ki basong tei ki non khasi ki lakhre jaj benre hong tei ki tei ki dan kam tang ya ka jaka bansong bansa ang tei ladangat cha Assam ro biang ladangat cha Meghalaya ro biang namar kimdan jaka kimdan puta kila shu kam trai ki tei ki jaka ba ki gilichong te nakaliang ga Assam le de ga yale ban ra ban ya ki tei ki bre ban penchong tei kanang ba kinong ba ki tei ki dei ki bre ki bujong ka Assam re kata garau long kerpat ya ga sarkar Meghalaya bagade ban simkya ban simye ki bre lejong simye ki bre lejong haman na kisnong ki dei ki snong khasi da ma ki ummat umlaper kli muang madan muang umtli kita ki kisnong khasi da tagadau long sim na kita kisnong khasi baka bun khasi ne bun do nan khasi ne pension nongrem mi kita te shwa pension me garai soba pension nongrem ba ngagar pat ek sarkar ba pension tik patek bakan lat mi kano ko hiri hura apo state apo ke jila ko jungi te tang ki ne ngakan tu ek sarkar soba ngirung ikwa bani trelang ber ke sarkar na ga benta ka jingbit jingbiang jung pai ba kulesibun